Khasi Author Society KAS Shnat Nongpo hak jentrai lang bat ka Khasi Department jong Riboy College Nongpo menta kasngi kalara ke kaling kho sngi ba proposal jong mulung so tham halor ka phang ka menor ka menta bat kalashai haki poetry Khasi bla pelong Riboy College Nongpo uba Mirror Bonds MLA ka Nongpo ulalit ye shimenta kum ukong san haka jingdan lang uba Cosmos Rinshan President ka KAS Shnat Nongpo ka Dr. Elizabeth Karkungor Principal ka Riboy College, ka Kong WK Black Secretary ka Governing Body jo ka Riboy College, ka Kong W no kon Uhud Khasi Department Riboy College, ki Rio Shampang ki Samla Puli lembat ki Noi Kai jo ka Riboy College. Haba kran mat pang hakatay kasngi nakalyang uba P Khashiyeng Finance Secretary ka KAS uloong ba kum ka kenhun ki nong tho kon kim pat shong than banya kon ba ka ktien Khasi ka day ban nong ka ktien sarkar bat ban penrong yaka haka khyrnit ka bapra jong ka ritisan shar ka ri India namar kumbalong menta ka ktien Khasi ka long tang ka ktien synrop associate official language watla kala day hok ban rung haka khyrnit ka bapra jong ka ritisan shar na ka benta ban pensuk haka be day bat ka ktien ka thalin dan pelong ikilempung imaginative bat babon ikam jogo Khasi Author Society. Kumka sen don na pereng jongpi banginai cuya kandu kantam kinai kai don na kiru ibam bat cuya kandu bat ni di kadai ke kamera bagi bagi kandu banyak itu yang ada mo. Tingiru na Khasi Society yang mengenai siapa batri. Isi bipat tu kita ingin Khasi Society ini gua akan itu ipi ada ni. Keteng lo kata saya mah Khasi Society robot kaseng jauh kita berkot Khasi. Tang di batok jaga kuat Khasi. Buat kaseng nampak kita batok jaga kuat Khasi. Ya kan dia kalau pung dari kaseng laplong dari kenai mut kirang mak nong tho haka hatwe trek jong nai lu kasnem katnai spa nya bukanda bapa ngidon ha hijuk jong ngejing kela kat penami kisni nimla banlen kadon kata ngejing tak hari di sengau kalau anda hangat semen kalau anda babun di balang harga bagi bentar di koper bangilah kelet no ya kejong kalau anda di dustur kalau anda tien kesini kalau anda berkompriam kalau anda babun kau tanpa ni ba kalau don akhir hari di omong kenika erosion yang kenika culture dan kritik usul seperti itu. Hynrei kisah komen pak, harga betul kita impor kadang kenika sen, ia kebala sudah short naga bentaran berkenan, mungkin penek besar, ia kecil sedih kebegi keren. Kumalau menewak pergi juk jo kejing kelang hadi babun kom im ke jungi Hynrei kejing don jo Khasi Author Society talong sisa kum pasti banyada na benta aktif kesli kariti dustur kendo bersiap babun kom long tenrai ke jungi ha kaneka wei ni bentar betong setai lam ini ya kaba ilong di badan ko patu kata lagi haidi lagi siap di kapan suan sorkat deng jadi ai bentar juga aku tajuni kum kirit pan nakapor oleh senai kerti penyan ngeri dia ngidon dia ke klinik ke Bandrio council lomba kinong yelek kinong ikun ki belum pun snem report
Nio ekene ke jini tu dan recognition jumlah outlet ya i Reverend JJM Kolsroy lodan ke betar nak buta kuno menpuan dur bagani ka bentar jong adong sate lam ini hat ke bol ini yo ya ka khyrnit ke bandriu sik sik iso sorong halor ke ni Nidon ya ki District Council berher-berher, nidon ki hima, nidon ki ilaka, nidon ki hynrei, nidon ki ramwashnong, ki bepet ki bekmi ya karkom penyak shnong, karkom jit ramwashnong, karkom sensal shnong, bat pentar. Bat misno komen ba District Council buat pening kijing ki bubun kijing dona bubun kita dan dari yang kini dah ngelak pening besar nomor kata nilong sisa ki bedon kong dan tu kata pada orang ni haidin dulu lomba ki ni melung ki dong thok kot ki dong thok moitri melung sosok tham mengikat mau ya kini siap Usau meski sorkar uram keluarga ini syuti baru Khasi atau society nandu wala seng ya kan kadang ke bentar krau komno menang pendidikan mengenang lah menang dunia besar ya kini kerti usul ktien kesini kamtam hari juk start kalau mentah kepengiran kam ban dokumen